Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yari kita behaon ha bursa. In bursa ini hambuk siya daing ha sa Laggo City atawakan daira sin hula Turkey. Iban damikyan amoynin panagnaan capital sin Ottoman Empire dan di ha Turkey. In lugar ini amoyin masjid ini piatindog sin ikaupat sultan ha Ottoman Empire. Ini amuin dayang ha mga janji niya ha taon niya bang sila mang daog kapag bunuan magpatindog siya kauhaan masjid. Sumukawa hawak tuman di maog siya biya mga na short ha budget asabab din dito tiyunay niya rin janji niya ha mga taon niya. Minsan siya wayron nakapatindog kauhaan masjid, hinang niya na sadya hambuk masjid. Sumukawa hinang niya kauhaan dome in tiap in hambuk masjid. So amuray nin masjid hadun niya kawaanin taod sin dome niya. Amin ini hata sini kawaanin taod niya. Hakauhaan ini aun hambuok dayng hakauhaan amuin ukab siya hataas mag-produce siya light tawakan ilaw. Iban damikyan waktu nakauna rin doon sila in mga amuin astronomy hataas yaon magkita sin bulan atawakan suka iban na sin langit dahil doon hataas yaon. Damikyan in masjid ini dahil mga sa Laggo masjid adun niya damikyan hinang siya ini hatahon 1396 piyag na kuraan sin sultan. Halaw mini dahil mga salingkat-lingkat amoin Islamic calligraphy yari rin din sa lingkat-lingkat design sin mga sila nakaunayat to yari halam sin masjid ini. In masjid ni ka in Laggo niya kasambahayangan siya hangpo nga iwo tao magsambahayang magdura ang kawakto. Amoin lingkat sin design sin masjid ini yari siya nakabutang bursa hula Turkey.